arimo abeshongozo mu Western home n'ababroga abunkwatira no mu ngaro munye n'intambo Izeraika nkora bajoraga atendagawa kale kumesama eje nojirebeje itisaka yabeshongozo mu Western hata mbere zenkabo zishongoza jangu ako abeshongoza bine motoka ntobabara so ngambara mojo ati emotoka esmeje nebasagura motoka yananka ninge gisi hati aroine nyoti tinagambe muntu acenga aroine noha eje simunejigura aroine makatu eje simunejigura makatu aza Izeraika aroine pichi neguri 5 aza Izeraika kumanyira abashiza Izeraika kumanyira abashiza aroho no ya milioni 5 haro no ya milioni 5 noha milioni 5 nazo natanyinje nishatero Asman watsikani umusango ni manyira naye bwanyono bwira ngo nza kumbuza hatachimanisa oyine yo kuvuga yawe oyine none ndizo muntu mungaro nyino mungaro yeah man wakama shamangu Izeraika je simune basagure plot ya Masoba Sparks 170 on it yes so erizoba tutakasimbwire mbarasi niza no musimbuza mutaye wanje familia face binje no mumanya n'umunywano wa show imbasaga he is a friend to the show abirara hano kumare myaka myinji tugo kubanza tugwa kabiri tugwa kashata rwari umukamera zitu so Izeraika twakwashira nkore media niwe mwacira ba Brad muri abamani abakorera nkore media n'abakugikoraho obereza nubwo amani Brad turi abamani fena yaman so Izeraika zintu mwicira bweshongoro ngo siskire tanjirigita urukundo nakashija kabi otiskire otiskire ngano otiskire so nuko Izeraika wasisikire abintu abinji bakaba kwicara abeshongoza batakunaba batakwenda gukora ibyo tukasibe mu ijuru ryagashina tukuronda sente twamara kuruga gukora bakatushabiriza so by the wagambira cyo gukora our viewers cyo mutakumanya ejo nahitara ni Izeraika ntabwo ari Izeraika ino cyo bwiga cya kwisomo ngaro like baza savage waje mbaje banze bagirebe Izeraika ejo azamwana bageta marara because ese muno gwo mu kika cyanyu cyona no basa kushanga na wazikura mwe n'abafire mukegita bakabaguza bamwe basa ata utakatera munonga hayi no kumanya jine ne wanu terabyte za sha aje muhekirabo umu Western atari nyowe sima ine stage kwinga 1 terabyte simu charo Samsung S24 Ultra Izeraika doro umurumbara nangunya nambeshongoza inabataji ejeji ati no bako baraiji nini ngambira mazima sebo rugama mushiza mazire kutera rugogo yaenda jugura nagure simi kumeza mukono gama takubasa kweta musimu nini ngambira mazima nini banyanja mazima ganje Brad berekere disclaimer ebene bigambo bya Izeraika jangwe sime yayine na register kujibasa najibasa ngata jini that's what I can tell you najibasa abwe atakujira ni mukono gama takwetekamo so yono iteka murebere ngo ari na yazinga eje yatakubasa kuzeza atakubasa kwehagura meje sa milioni 5 mtwali 10 ayisho manka jo ndambara yona yabura so kuwa maziri wajifunota aiba mekamara wiki 2 kumpika ha hati kada ngako jo process geje sum ati noza kumusasoro kubuza bajango musato kumbuza so siye sente zizagu milioni 5 n'imtwali 10 ozinyabyo shongozi biti nimba manyana nabo kusibire bukomando nabo kusibire bucoro bw'amahanda like how you kachikubaso takurya ngo wabone simu ya milioni 5 manya abeshongozi wawe nango abakampani barujo abeshongozi ba Western nibo bamwe batakwasa kwishongora mitwara 3 kandi mirimo tiba kujibona ora nango bazayishongora kakade nyina 3 andi ziraka kade uganyo nakashatu ninkatera nakatano ninkatera nakade ninkatera hatu wiki natera mitwara 3 kumara wiki sente zinga wiki ukoro zitero umushozi because nyewe shozi za Western gani nzimanya tabakushaka kuhereza abantu mutwasha tuzukika 15 na nechipa ya captain Morgan iwara batakwa sente umangu toyine ndongo so iwa majana bagago of course nyine ndongo nyine chinkwereka so wakero sama jawaga kora hatu wagarunda ndabwire businessman na businessman businessman bro atobwe ebindi no basa tugamba bishayo kwa ko stoka ma basa kuba roko kugira ngo nyenda gukora business na Izeraika wano subure bihimba jati nyenda kwagera bihimba byawe cyabo kumanya dasto manye ndongo abatakumanya business cyo bakumanya icyo cyorogeho sama jawaga rundana wazo musumuzo no tati nyenda bagete hari Samsung
Ultra S24 Ultra miliyoni 5 akajeta plus nditeri plus 1 terabyte ati naboni izera ikanoza kutubiya abantu kwa heri bamanya amasumu kandi tubadisacingaho so wamara kureba video searching obanza izera nihote ninja ndakacikinje I'm not sure tandakwakanise kandi dicirize I'm not sure so abantu abariyo kwene muza kutuyambaho murebe izera ikacagamba namazima ine 1 terabyte ati manyo we motoka njino mungaro izera kama motoka yawe iyo ndizo muntu arimo abeshongozo mu Western home n'ababroga abunkwati no mungaro myo izera ikankora bajoraga atendagawa kare kumesama eje nojirebeje itisaka yabeshongozo mu Western mbere zenga abeshongoza jangu ako abeshongoza bine motoka ntobabara so ngambara mojo ti motoka esmeje nebasagure motoka yananka ninge gisi hati aroine nyo tinagambe muntu acenga aroine noha eje simunejigura aroine makatu eje simunejigura makatu aza izera aroine pichi neguri 5 aza izera kumanyira abashiza aroho no ya miliyoni 5 haro no ya miliyoni 5 noha miliyoni 5 nazo natanyinje nishatero noha nyomanya ati nyo noreba ninchakura zano nkareba nohe etariho namba nama ngo ubundi ya leta kakanamba kuza kwecusa ariyo muzomini izaraika yamani izaraika rero noha nyono kaninsubira munaka miliyoni kikumpress nabo tinkubanenya kandi yo leve yibaruho so bine kutambururawe tinkubanenya izaraika rakujanga nogamba busa kana gabushaki utukubasa kuwate sume wakaja ngo n'imotoka y'umuntu yako mati ubundi baciye simisa ubundi bacanga kece beyi are kari hati ne wajira wanogamba banda itwitwe ico cyo kutambururamo ito twatwa mu ngaro twito mu sho tutambura kasi ngati mukutambuza byara the same time kandanye motoka njine tshumuruzeje asmani watsikani umusango ni manyira naye bwanyono bwira ngo nza kumbuza hata simani oyina yo kuvuga yawe oyina none ndizo muntu mungaro nyino mungaro yaman wakano shamangu izareke je simune basagure plot ya 50 by 50 aro muri katete hagati ati maye waranyine simu yo mangu plot kajigura kari wacenga konka izera wait na poroto jini chebuze kare umusanga yo binkureba hati ukabira baho kare iyo byo bakuteka teka gukora imutuka bikora kare just chairman wa urendongwe so does that review because does that review as onko muntu chasinjira yo nanka because wawasanga abesongozi bitinyo nimba mani kundagamba jamazimo takagera maybe nakwanika ninga nakushara mayinja ninga najera so sinchi kuteka one of the richest musicians up in Western Uganda ngate zo shaha eze shankeri izoba waje te mu Western abeshongoza kwati semeza mani noteka nonteko munambashi tiga kuteka munamba ngaba saba kasente bakindi rage yakasenta kine nabuta kwigaraka nanka kamanyira nkai no bore chiri rage yakasenta kine bwo twaba senta zine rage wacenga ngonkani njire enkozesa yazo nga artist so omunanka ni ati remteriyo ati rage leve yaroho akaba ino nkobwire tumuranganika Dubai ya beach rage tumuntu okwanginga utumunonga kashati mboye tucizibu just echo chera side zino kuko kore center so atka nyona siyo inza kwereza namba atabweka aho karaba innocent akabe na gambira abanda ku inspiring abanda beshongoze ko kwakozire ebyayineho no ari kenzo yagura kizimbe ntumango yagura kizimbe wacenga hati nagure simu najireta kuja ngo akore agure simu watch abe inspired asabo tubazine ninga kusanga kwa bloggers aba muno bine kwa inspired utakantera ziko nontera nanyaso umbe kusaga ewe umsari ko nantera takusuma ngo nanyendi ya but nanyaka atachima nsate niwe ine sumu yakabira yanje ine kamera zinga wano bagute kwisitano takajiyayo no arikusanga simu ejisimu kajugura miliyoni 5 simu chetu chantisa kuchigarchara so izereka tugarika ndongo tugarika ndongo stire ndongo ne sente ati ngemi kwenda tugambe ata nyuma waha abiraho ekivure cintaragambo to
tinyikwikiza bakigamba because tabakampire nankani enshonga gwenkisemerere bagambaho but kiruho kiruho obuza nza kuchimanyanta akanya tukagahurira amakuru tukagahurira tukangagambira okugari so apparently muno murumbara arimu Satan show ninga Satan concert kuba mu every year so hati bakwata ba bookinga Regi wenka abeshongoza abantu batira rwaro ngabwenchite no mutoreka so abeshongoza abantu babeta so kunjire kurra abeshongoza begisire baka 50 babahire millionaires ina so a miliyoni ina tinkumanya byo mwenje naza kubana abaganaho shana nke mutwana kagumane chweka nguje zona ibene zo bagira ki babene zo bayishongora njere ngoryo mwamba ntabarafuna mutwaro ninga timanyo ne kibina tinkukimanya ekibina gikiri nibacetare bata ekibina gwe echo ramanya mango ekibina kigizere kiriyo so njere ntoryo mumba ntabo ninga yo bakoshongora gumane chweka kuzati atubakwata miliyoni nabakazibarira abantu 50 mati noreba nyobojo ni nyina abantu amanyerevu zabo kuko atamanyerevu yawe nohende kaminonga Regi kumuteka ariye dushota rabaronze bakamuronda rugomazuma hata chabintu yombesa beshongozi okushabiriza okumana okushabiriza kwesi babantu batabineho no kuronda business kandi na business ati bapandisa Regi mangu Regi ni wayino muramwa ngeje masango ati ono bataconsider no bataconsider ngato ine kukiruga hecho kazo mukindi rero ikirizo musaze hariya kuriye osho azarati babahira miliyoni ina ekigwa Western Uganda nabeshongozi ngacikuma 2 hati kwata miliyoni ina arabatarafune nangabo tobeto barekera arabatarafune kana boni mangu tuzikiruho akana bibatira office ni bababanje nayo bibatira office ni mangu ni bababanje ninga bapandisa kwezo korodiru zabo so hati ya miliyoni ina iwe cyo no kigamba huki iwe kazi korra ati mano reba reve yiwanta muti yondimu no nakubuze bwose kwebeshongozi nkabo nabone beshongora niyo no isongora tubahinji oyi nendongo tokuza kuyomba ngo bapandisa Regi miliyoni 20 norinda niyo bakweta akabota tabaronzi bamuronzi so tokubasa kwegayirira nkatu wale baje sehomo wate homecoming sort of homecoming concert no bakaba sendekiri ya Regi bakaba musendekiri mwene baza kubamanya ati enyamaho bakati baza kubateka posta unojango bwana bakubata posta bateka obunyogori bw'abantu posta boto barazo but ne bakuperforming already these are most of them nabagire rugogoba kugira ngo twaza Regi kusupportinga Regi kugira ngo nawe ya winning twena ntutu wa winning ko katu Regi yahu ya winningire wone bamwetera shows za noreba of course atinyonganye ni nyinda sento mu industry okweshongora wacenga konkati ndi harevo yokweshongora umutwaro gumene chweka just nkomuntu asa kujati ijo nyeshongoro imbasa kujanye nyeshongore habo umutima gwaci gwa Western Uganda wacenga onga bitabyo ku negotiating okasigningira wace gumene chweka ninkora audio yakakade nkora video ya miliyoni mwene chweka miliyoni 2 miliyoni 3 ndonye shongora gumene chweka ati ndi ayisariyezo kore ndijo akashat umukubanze zo wakorisa kozigire kandi ati manka akozire so ni manka kwa capital ngo muna atanchi na capital zina munazitiro ina investing center zanje nyine kuyamezo gukora ki kore ndijo so ati nayo gumanye shongora gumene chweka already motoka yanje te kunywa gumene chweka I don't know motoka nayo acenga so ati babahira amashita baza kutambura boda baza kutambuza bijere matkaro umuntu obayeza gumesha kati nkuteka tayo nabambarira amashita umuntu yakweta for example ko bagire kweta Regi tingo mezo bamuhire but ni manya bakaconsideringa fiwera yarakoze se baconsideringa timu yeye baconsideringa bwini baconsideringa ibintu byinshi unganteka ko umuntu yakwagumwe chweka nanyaho ninjireba ngo hine bwa bitagizere ki hine yakubata notari mweshongozi just ngo umuntu yokugura karanje because atezo niza wabagumari ziriye ranch nganyo niteka ngo nora ababanze aba meeting so niteka ngo bazabahire ngo babeyiheho kugira ngo bazange bagire ngo tukabese nde mwagera ki mwaza bazo bagera ki bazi ki by the way so tingo manyo negotiate injire no nyombe ntaruho dust mbebira midani bitambura mbe ntaruho mbe ni Kenya konka tinkumanya izo bakaziba kashi so nangitinga cyamanyere tingo manyo bazero kashi kuyaho it's alleged that 4 million nzizo bara sharing obabaza baho mukutandika ababaza bahero muhezo mukwendera but nzizo bara sharing that's the amount iri abahire so amore shwa kugira ngo nyine mentekateka yo kurowoza ngo ninjira bara bakazibaha ngo babeyiheho nako muntu kusera kwenja ngo oremwe
then wagumize mayo tanka kwesente wagira ki wazanga kuyo mu kumusero karo mushagira ki we yagumiza mpaka yicira manya arabeshongoza mbe ndi no kuteranyo abuntaragame mazina ngumanya nonda kutera abantu kandi ngumanya Rage takutwendeza wachenga muburize takwendeza Rage ni wadize ngo bataka bahasente Rage twari kubukinga wachireba iga kweshongora otera ndongo nunji baza kurarira bakubukinga kandi chimereka kwese bari zasho mpaka ngunyo tera postaniza kuyumba mwine kuronda ibindi byo gukora kokaro banga rona bakushashara kuperforminga abakushashara kuperforminga arabakushashara kuza backstage ukasanga akahana nka stage manager kamahamuke chebiri ati nteka ho just achika ngibi kandi ore chinde cyo kutuma batumanyira ati ngo mustanumu twine mu ba legend abakiri ba upcoming kaka na akachenga jako no ba legend kako ba upcoming ba legend bakiri ba upcoming ashati wo legend bakafutera akibu kushororeza notara upcoming zereka ni kureba ho kutora uriko no gambariyo ne ba legend zibinje hano iyo mayo ba legend bona abutu no mu western oyiro Rage ni ba upcoming legend ashongere cyo myaka 18 marriage kama yari mu primary agamamaza Rage akije 2013 no siba 2013 ngo yakora video yo kubanza konka nyonka mpura za audio nyimo kwe nyuma obakazinaga ati Rage na ingana no mu industry mu industry zeshaha ngambere myaka yo kuronja mukujoti ati Rage ari umurevu zaba Megatoni nka Megatoni ari tinka muchenjire ukati ata aramashanyarazi aramashanyarazi tagambo ukamanya aine kwetereza nawe kwetereza cyo musaka abatire ngoma musaba sabwire ngoma yamara forever it's the best song you know most anigande ko YouTube wise the best song bendi Kenya ungano mango baterecha shongoro cha forever ni batera party ya Rage yaho baciyaho konka ncenda shige cha Rage featuring bari twakwenda kuchimanya bari twakumumanya bari twakuma Megatoni so Megatoni akakoma boda ya busi ya basara vase yeye ya Rage nakampara hamwe ndibamanya Rage ushongoro cha Rage ishaka chumbuza hano customer na wasete nambuza Megatoni ngajangwa ngwe kana nda Rage amutera reverse nunji kanda kajimutera ninjira na unana by the way Rage ni musima kamuyamba na Megatoni wakayamba Rage kozo Rage nakabuzirwe hit emyaka ngambira nankero kukora taho ngambira nankero kukora taho hit song itar good song Rage atakatire forever chisongo cha benchi hitinge cheyenchi wechizibu chawe tinkumo kuchibarra Megatoni enyima abatine umuntu kumusana kumpandise mitwara 5 bono gomasama Tanayanga Rage akayamba Megatoni kokana Megatoni akayamba Rage atikankubuze like echo shongoro cha forever bataka chitire Rage akaherucha akamaze rubwire kwingana chatine hit song umucommon sense yawe notekateka ngo Rage na Megatoni aronzo ndijono banzo manyecho okumuronda ma ati izara ikintu kiri kiti nimbasa kuronda konka eventually chitugasere twene echo nchija chibaho konka notekateka waronzo ndijono amazima garongo Megatoni yaronzire Rage akana ronda ki kare ebyenyima tuberekere ko barondine empendera yacho kikagobero hano achigubire Megatoni no na Rage no chumugobire kozi kurugobwe takafuna ga hit song na bitera ngo niza akakora EP eje yabero hoza bana chabe obane buce bici abatine hit song onkaryo mukatari yari mukatari ine hit song abatiro mukatari kana hit song na ina najetaga kano reba iwe ruga muntu okushanga ngo western Rage basa kumuteresa mu jeti nyene jasho yanje akujeti nyenda miliyoni mushanje ziri nyinji orano no kwa ondijo kwasakuje mu chifu cha Rage yo kwa miliyoni 3 shano oyiro yizera ikawenga so ati or left over za Rage kujana Rage baba tamconsider engineer ni orukura tawe no reba ato ngoboze no tekateka ngo diagram na charging zinga booking za Omega diagram atkandi waleta Omega no nchige nkubuza wajera ngo accept because wajera ngo Rage na basaka samia no mushanje ndo kamia ni shatabare but amweso akugera ngo diagram because nyewe Omega ndabishunguro bingaye naraba sindikira someone nyo baka inane bamwenda nagezaho kuzo muri yeje deal mnabiraguje no ntari mabiraguze ubonga
hati kankwereka international net no ma Wizkid narga hana zo muri New York atera show ahansi kuzigitagita ati Dubai rinkai erga heru but abakora eriyo mu show Africa za Ray G is attending abanya Uganda nyonye nangu Ray G arga hano aze America tere show hiza abazungu when hize an international races kugira ngo hiza abazungu nabiraguzo oreka kurga hano atamani ko kurga hano ya ukaza kutahira abo wanyi Kampala atokagira ngo ukagira ngo ino buzari Kampala atimanyi yo baba taru banyu no yaho wasaka bari yoshanga na mega tina passport nyoti nyine buzuka echo nango ni kigamba mara kugira ngo Ray G international kugira kata okuza Dubai ni onozayo usanga yo ba sisters ba onkikumo bayimbere ndi sitakora international no kurga hano ya okaza Dubai hakiza abaharabu hakiza nori aho no kwa international right now Wizkid kakuzayo shweshara ninga abantu n'abarumu no we are not about so to get audience maje no kumanya ari na black american so nda kugira ngo soza abira habura munangwana no muharabo kangambira amazima noreba yo nimanya ngo umu western Uganda katisigazaho like hostwa hachenga muza kutushobora abari mu comment section kibene kumanya bene kumangu Ray G kara ino bwenje just ino bwenje tine wachakana era ni obwenje bwi of course ukari ina bine music watine bwenje like ataro mweshongo so tine mutwe ayo taro muntu ino bwire bokuzo mu studio akarecordinga ngutayine mutwe atima watch maintaining ota watch maintaining ota so na watch tambuzo takurangucha kusya bahangu ataro mweshongo akateche shongo atakumanchitambura inkamu yambaho akutambuza flash muvugaho wachenga atakumanchiza kwa jaba hit who is that kanda azarika no gono gamba atabantu bakuza kuruba ko confused nguninga Ray G nguninga ntipa nguninga ata bintu byo nkukunda wakachikaba ikikabaho abantu nyina mbarekaho so mwamriyo mwacho songo cyaba hit kana chinde chingwe ndagamba aba western bine kumango mu beshongozi ba western abeshongozi ba western bindi tari mu beshongozi mu wenga just go mu beshongozi ni respect kujangwa akatunda runyankore okabine kumango ndatukozire chi turiyo hati nyo noreba nkasho ya rugogo bakana ngizira iko initima abartajije kwishongora nyo mu studio nateka makagade nakora video rero ntike muri zanje uza kwishongora Kampala atoka beno ndangu because amazamagaro ngu abagireyo tingwanyo bahino ubasha swire because abinje kero one love so no masangu Ray G toka mukorra one love yeri hantu ntakuteka mu transport ninzayo kana bwangambire asha mama aromuntu kumwese baho atakwesiriyo kazayo bakushukana supu wachenga bakufitira bikanga wanoza takumanya so ugono izeraika izenzu shunga ziyenda na nambite kwatirera cassette na industry yahika so izeraika musically twahika hata musically ebeshongolo mangu ni shows audio video so kasteronka audio kakakora video bwa ati nambo ino nakora menshobi onka abadizi banje n'abafani banje n'abakunda nkore media nimuza kunsasira kugira ngo nimuza kushoza cyeshonga twakweta pastor izeraika obera no gospel wagwan pastor ojero mu gospel na tinkumanya bazo tema kapera nkoto rakucenge izeraika yaroko ko muchachi menene pastor Pentagon barokore barachere kankusara karum yaman Pentagon pastor barokore nojezo kumanyisa ati noreba no uriko no urumbo mumagezi ati nkurumba muntu wena just twene kumanyone kumangu abarokore kuteka ngo kibarumu cyo kibarumu izereka kagambura umporo boss izereka wa confusing abantu abarokore tubarokore no tugambire je abarokore kuteka ngo nabarokore cyo kibarumu ata bari muri kiya cyenye umurokore nasakubana umusige no murokora kwite akusanya so cyingwa sagambira abantu ninga abarokora baryokwe uburokore n'umutima gomuntu konga tukushaba mucaci ngo rusande makusima makwaci mu 10 so by so saying so pastor kachukorota like what was the inspiration before atukuza kutanga kora pastor katinyana ko ndio muntu tinyana yosongora pastor ndio muntu arikushaba munonga nyono rebera wenyene ndio muntu nishaba munonga konga chikanyeho waya kushanga abantu nabenisha mu mucaci bakumanya kashanga ryo mu traffic ari ya rugudo kandi akanya akasente akatereshaho kandi ariyo murokori
so no uhirira hapa idea ni nyinji mbona mbugine ibintu binjo mu barokore abo kubanisha abana bo mu macaci atu wasaramu wabayimba n'abayimba cyo twongeraho wawaye aho twongeraho bajyango pastor Pentagon abarokore ati mani nyondi kuza koroko ati Pentagon kat kujibanja we are demanding it izareka kata bakubuza receipt inezo atire receipt arwanzo ta Pentagon yo musaka aro kushanga choma cha gundi cha banka shitagaba receipt ngo kata inkatai so Pentagon no of course nebigamba bya izareka Sparks taratireyo so don't come for me tindatireyo nyo tinkubanza so Pentagon barokore pasta shabira pasta shabira pasta pasta shabira pasta shabira pasta wachenga eche chana chikasisikara kare wenu mza kumusasa kaja ngo asisikire so echa kwenda kubakora barokore ngo ato abarokore timbatiri muna nabasisikire mbarokore abarokore of course kaka neto kusisikara no kwebara nacho arakapata kuje abinjo korona bahakatuti konkaye bakubura tibyo bakora ugakwenda gaba n'abarokore wachenga izareka chisongo cha pastor nchiza kuyombesa n'abantu binjo kwa heru ati noreba uri kuyomba naza kwa nakore iyo binyeshongwireho onkora kwa nakore ebiryara intarayombe icyo ne kitakashohwire abana bakuchikopa bachikoremo bakuchikopa abana bachikopa no bashitame ndongo idea yanje itakrashane yabo so tusubirira nshobora rya ngoramo enje nkweshongora mutinkweshongora ngabo so banda batwara ubusi batwari bachenga abinti bakore byeshongoro bakoma bakore byeshongoro makora promotion so yo no garuko obarya ati nyoni batera promotion now bachenga so subirira ryari echa shongoro de video lyrics just today or tomorrow neza ko out video lyrics ongana batakajira ngo nebigamba niza kubandu hao mateka ogwe no like of course that's what I have expect from a guy like him ni shababantu bona kushitera mu Uganda no mu Sezaheru tubakunda munonga akanore ankore medieji tekurebwa abanyuganda bonga bataka kubia ara abantu bitabarya herokwe katune korecha man bakorecha man abantu abaye mu Saudi Arabia, Middle East, Qatar, you guys are doing so much na munonga bakadama abo bonga bakadama ko nizi narabi ora kutabakurika kasaje tubakurika kasa kara sisters and our brothers abari bamutera cheyo aheroko abisisira kimwe kandi takandi nkai abariga heyo bakorache bakore mirimo aha ba sisters ba brothers abarya aheru mukore mirimo twakunda munonga kandi mwahura nkastore nkezo zaja nkuzashobasha ameze nkwa nimbagambera tino tashobya ukanyine kubatera of course ndongo mukikiza ngo ize raika one and only so ogoro yabarize raika and then your fans right now okay ba fans banje bona nimbakunda munonga kandi bayine kumangwaci ni hero ninza kubanduho ichi hero tinkuchima ichi hero tichiro tinkumanya ichi hero tichikabahoga sebo ichi hero tichiro tinkachura gataro ichi hero so yabigamba guys raika wana kumangwaci notindu no nyoche hero tinkuchimanya so akona kwa tuzaka sotinga ichi hero tinkuchimanya tichiro they know what I'm saying yutire chinire chibangambiro echibaka utangambiro tingajera so amazima ga nyoti nkuchima kana wasakusangiye no chimata nakwakanisa so chamani kare uko turuje yo kutuza mukutuyamba tugarika ground mukundo runyankora abantu ba western muhaje runyankore urutoro urufumbira uruciga mbakunde bona mbasupportinge abantu bakagadi baramukizeho muri bamani kubagonza muno kagadi hoima Fort Potro Kasese Mubende Kasese abona bakonjorwa normal kuti oneyo kaubwach mwasinje mibiri ne misuri suti kabanzira bojo zara ka wanta choy choba ramuse aba nabangaye abafumbira mwese ndabashaka cyane mwarakoze cyane imirimo mugenza mutesi ndabashaka cyane abayiza bikora ninjire nkai of course na abantu Sparks na abantu ambire na Savage ya camera then you get to see us when we see you yone betenje
nyina mani noza kwikiriza ngo nyina mani nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani